Time be na oko. Na me nkwa awia na bia anwumre. Edu anadwo se me kwa akoda na me ko ho no. 8 JSS1 utimi koda koyo beda. Abra. Ante. Na oko. Ante na se na enya onya kofa na Be. Onya kofa na de den a obekọ. Ti 18 years JSS1 a oko nkuchire. Ti usori ahomachi na mpanifo no ofia na ho ye oden. Ana se baby ana boy. Ben kasemu no. Baby ana boy ne wona na. Baby akonkuchire na mbusa no. Ana maka ho de na ono no ha ne denti se obi o ha ndan de obi ncheke obi o. Ti o de JSS1 be remu a obi anka. Se me manga se mo JSS1 ya unhu se mo JSS1. Ada na oboso ne tisenko. Na so saadi. 100.7. Ujira so tisa adwa. Eno an se mtie mantena. Enti ye den 18 years. Wo ye do ko raba madam. Efifo nkwa ye mu nsese wo mu. Sana person cheme. Medafo aha is the King Television mama da wasisa abune abibiara no. Waje penye se obehweme ebuso mama ma akwa ba ne atena asesonko. Enenso abaye da pona kese de amaye etwa se ye ba mo na se na afede ye wo ho no ye tumi eba ne ye de beso mo emre aye drusi yo repair futo na poso hima me de ba beda wo na ye story no ye mama bi na edwane atoa e antena na ne nsema o kan nyina ene se oni be ma bi o sha be ma bi abra no wenya 17 18 years no e ma oni be ma ne etwe mpna na mpna twe mu no ena achese nyisen ede e baaye na nyisen ne baaye no ono oba no aso hu ni se hu se wonyemode na so be ma no hu ya no hu ye ne nwanwa esan so eye no be ma no hu no obisa ne se eno wa fefro hu ada no se o debi me hu ada ne se me na ho ma chi ana se ma yede na che se wo ka ayo ni ma se ma wo ka ni se ntino ena wo ja ne ho ekoye ntino okọ fie no na ne sister wo honum no no susu hu no ka se eno ohu adane no se asemi mekunu kan na nso aka bia ade a kire na tese no kra ma nyimo ende na acha se ofre be ma na ka tele so me do asema wo kan se me hu adane no se na me sister nso ohu the same thing no aka che be ma si bo ehene ha eba ne sai na me hu ade na obeka che me se enya no kra na sister be kan de o se ye no kra sa de ene na wakọ akofa machi ni se na enya me de enya me na me nyemu nti fa ko bebi a ode beko ebusia eno ekoye oye ni kese kakra de ma eye ye nua be san se o hwe nanim na chi a tumi se ojufu bi anu ho o kan be ma sese jefu no enya ne de ene na chese ono akasa be hwe na nti o maame ene onana ne ayafi o papa na ehwe obayi akwapenta ma ode ewo ye no wo ye na chi no be ma ne ba ye se obefa akra ne akoba oba no kra e ka se ompene so e ma onfa akra ne nko ntemu no na papa ene ne kasa se akwa do hwa na ne ho ka eswa na so onyi dia ne ho ka ye bebira akwara ba ko ne ho ka bebre entino onje mu na akra ho ye ne ntwema so esa so mo de ko waju na so no be ma ne wo fa no ekoye no ko hu se a sana sabe ni wo fa se no wedi nkwa asem wanyim obi ba eja no ho ni se ntino o ka che sister ne se e ka bia wa bo bia anko betua na su besi ne kanu tempesha shukra wo muntua ye wo muntua ska ne mu bibia akra nti akomunyi asem no be fie nti omu ya asem no be fie e ma se okra papa na ntua ska no nti no abrante e be fa akra ne de no koye be 3 years akra mbra no na wanya ba ye 5 years de kwantase na wanyi na nyi fikakra nti na o se ne sister friend no sister friend na da be na esi a ona baby ota ona ma ne mbra na chi mbehwa ade no bi say da na esi no say hwe ne ba no efia na abeyo na ne tiri efu nchesa ne bi ne hu nyina ya basa apane pa ba ye no na ne sister nsumpo asiesi akra no ho kama nti na kakra chi no no hu say bemba ya say asoma nkrofo bi say omumbra mbefa akra no bro no say akra no so onko so far as akra na ka so onko no mu twiti ni ye nko ade ene na ampane ampa wo onko nti wa ma akra na ko onyo oka say sa ade a ene ono so ne 10 pesos bi enu onu ma ebeba
akra ne nchen pa akra ne nya 15 good years papa yi entwa na ni kra mehwe akra ntenu mu no ena antena edibisa no nsembi se enti no 18 years debe nko a ena ma no ekofa ampa na busu amayen kotie nsembi a odi ya no Antina eyense na me maame ne papa gyae enti papa na me maame kofa no wona na ehwe me ena papa no sunya no wo ayimasi mu de bu nua yi bi enti ba se omuko bu nua na omba chi omu enti na ho kire aba na me so me ni ma chiri ba na na ewo ho ewo dwumo ni ekọ school ti etoda de be to adwa na di kura na edi ena maame kofa abema no sabre na uja class eh pasha na wo JSS1 da Paul na be man de 2 3 Antina obi an ho akire wode 18 years aho chebe sasa me chiri ba so da obi ana me maame ana also ye ma koba kope bi bafie na me maame ne netina no aya abrewa na se sika sam na didi ma no didi so didi e den obema obi edi obema obi edi ti uka ahokyere na yente wa ahokyere na se den na 18 years na woto a e ma ahokyere na so ni nya ni ekọ school ono no classes na me JSS1 ti to da bia books sem ne discard be to aduane adi ni nti ene ma ne ba sa Matthias ye ahokyere no den na wo 18 no ye ma wo 20 a obetumi akasa wo hokyere wo o maame na ne hokyere no na nya wo me maame na ahokyere ono no wase awoketo na maame na awoketo no awoketo akura no na se school sam ne sa beka wo de be to aduane adi ne bia books sam ne sa beka ho bebla na se aye nsem bebli ente ma me kokko Tina Gambo Mauska mpacho one day sata ma me ne to no die no ma miska ska say Antina ache nti ame pese mu 1 Ghana na 2 Ghana 18 years sika wo so ho kire wo no me justify sika na no de ma wo no nti na esun ten ne wa wo fo be ya ma ho Gambo no ma say Antina ne die se ho de min kai ska oba kai so na ache ti yeah na mujina he fitem tada ho abontre 18 years no dan ti odi wo 18 years sabe na uja class eh mam JSS1 ti odi kofia na na busuafo ne maame na wofo obi a enka hwe mfa nkyere no ha dan o baby no ontene maame fi no ha dan wo ne baby ti o ha dan a ukwa 18 years uko school den na wo ye udwane wotete otwen ochaw time be na okọ na me nkwa awia na bia anwumre edu anadwo se me kwa akoda na me kọ no 8 JSS1 utimi koda koyo beda abla na okọ ante na se na enya kofa na be enya kofa na de den a obekọ ti 18 years JSS1 a okọ nkuchire ti usori ahomachi na panifo no ofia na ho ye odan ana se baby ana boy kasemu no baby ana boy ne wona na baby akonkuchire na mbusa no ana ka ho de na ono no ha ne danti se obi o ha ndan de obi ncheke obi o ti o de JSS1 be remo a obi anka se me manga se mo JSS1 ya unhu se mo JSS1 ada na oboso ne tisenko na so saadi 100.7 ujira so tisa adwa eno an se metiye mantina enti yeden 18 years wo yedo ko raba madam efifo nkwa yemu nsese wo mo sana pese o cheme antina se ne wo no afro ma jinji se den a obebo nti se obi ntimi anwino ho hey me say ahokyere bi wo ho no ma o se ya ahokyere pa de na ge no he no wo kyere no no wo kyere ne pa at a young age wetumi akwakofa mpana aboa hey ahokyere nti na cha say ni nua ba npo na ne ho krampo ye mmanwa na wo nua ba kutu akwakofa empana ekoyo beda awohye ba amonka hwe na ante na bi say ada uti bi mo ana oso se wo hona se mu woska dia wo mu na se mu woska dia ne na mama mu bi nti ano no ye tepa na se ye sole ana se ye dai na maja no na mpanufo wo fi ho
then ka akra no hwe ne eja akra ne pe e de man all because say when you 8 years when you 8 years and after say ye de ope na be man so odi oba kata oba no ne te nti sanka nya say enya gidie pa na unji obeyi ndia e ba ne say e na oka chen say no ho ada na obeka say no ho nda na say ma bebre won ma mo da ne kra omunim bebre won ma mo study omo nhwe ono po ono anu bo say nyinsen a o say bi obi betinto so obi beda bebre aduane be bo ebi na ebi mu didi bebre na ade no wa hu sa ade ne bi won ho nsin wo hu ya that's why okoka say no ho ada ne a on do say no ho na ne na ne sister beka 1 week pair of you would call your what different say sa week na mu no ne sister ka the same thing that you say enyewa enyewa na na hwe wo akotwa exam so no results na ba on pese obehwe results na ba on pese obehwe eh December ya munya abotre sa time no na nka DVL wo no ma ada ntina mankoye eno ne asem na ada na mankoye eh ebusia yakwa kotie oba ne efan wi e wo se ko ne kotie be ma ne de no ne hwe se ko dudu ya de bororo no kre ana sa enye no kre Okay, you want to know friends, I did every time a picture. That's a no need to do attachment here. A colano. So she said, nah, my dear, to I'm Susanna. Omo kojomo, no koyisha colano. So say, Hanaki Madi, Pondiana, the Nitu. Meanwhile, I'm koyisha on one on the phone belly. That gay, I will say, my papa. My champion is Jimmy, the past year, we did the man. So, the son of Mamma, I mean, our way, my mission in our way. To see, if I could in high. Now, maybe bar, then you will be a many of Busiana day. Abba Casa, come I don't have me, but I'm the Mepo. Oh, I want to be a Mrs. a friend of France and to send to what it did, and I'm too young. No one call Uncle Coyo more for you almost the end. I mean, I never. I think the 2 was Saturday. I'm a die. I didn't Sunday, and of course, and a job of flower. Or the prayer primary. Get now, because of the year. The prayer primary. If you so wet, you might say, name a semi so what? A Papa Casa war. A Papa is in a war. But Faso and what? A chain. I mean, a banner. Aqualano, you say Aqualano, Aqualano, Yamita. What did you say? Well, many things, but your grandpapa was to tell me. Then a man, then an hour, the papa, if you don't pay for a credit, and to pass them so fine. Till of course, you must have Aqualano Gumanamashi. So much singing with your coat, your papa. What's the best of 4 years in? Obviously, if you're a country, will be on telephone, ground town, or it that. You're so free. Eden papa oba it's no cre sent no ko catch the be me say enya ne ba ne no anasa be me ya na eke bidigum Eden ankasa esa say we be kan dia esu de we su be ka obi adwen ko be nkrom obi apese ne yonko ebedi ne sunkunim obi apese onu no onwi ni boy and I'm sure man na so ko bi so ba no nsem bi ye ntie nsem bi obi di bi sa na na anu ye bi o de man. Okay, mama na wo de prayer problem na chi no anya no kre akwa no kra ba e kona mini krom ho akwa no firi ne ho no ba na mini krom na o saka che be man say enya ne ba ne akra na be ma woni ni nyinsa akra oso wa bra ne kra che be man antina abema no na no asembusa me se wo kai enya no kre ti bibia ni wa okay no kre wo antina enya no kre me na me maame ankasa wo ho me maame ankasa kasa maame wo ho enya no kre aso wo kan nyina wo boa na den na kan to akra ne bae na me ko adwuma ho no no ana obae me ka so ne boy strip e kan ho fo mu bae no ana so be fa akra ne me ka che ne se akra pa wo akra ne se wo do akra ne se ye wa wo mu ba wo wo na nka akra no wo ma no ho nye sa ma ne mfiti timiti wan ka se nye ne ba
ma antena wan kasa nya ne ba antena ma kasa gambo nso enye sa wode wa we nka ugina ha na ugina ha na ye de nti wo de me da se okay yeah hwese gambo ti da na pese ye gambo ese me pese mo ben kasa mu no mo nsene mame na ese ba bia adu na kwa na wanyini enti se me papa nso no ho kire no ho kire wona mso madwuma me ye no enye oko school ha oko school oja class DHS2 okay enti misre na wo mo ame na ye nhwe akola no an campaign bebre die yenim se ansa na oba besoro be yakwa abone no na nke nam peer pressure so na so hwe de ye maami ye kan ye ya enye obia na ekika no ko mo enye obia ene ehye no kutupon tumi se so enye obia na ye ne sade na obey secretive papa wo be ye secretive papa no utumi famp na enye adamfo bia na ka che se koye na mom no no ahwa ho kire ne kire omo na wan kwatwe mbra ma be ma na mo ana na ka 18 years dia ho kire de fa ho be kama o maame na endwe no ho ugusu eko school ka ho kire de fa ho be ewom se udru 18 years na chese woni utumi western countries 16 years ubetumi afampena na so ye de yi mu yi sisi adachi ne ya show akwa yesi se ene wo mame wo wi anu ma ya ho ade ya wo wi ehuma musososo a na ahu ade ye na ababedane abefon tokwa ye betwe wo man so saa be wi akire no na identity ma ba na nkwada no chese akora no chese ya bom sesa nya bom asesa hu baby kura mfa ne ti kura nkopem inti na wofuo na akodei ntimuhwa ho kire muhwa ntimudumi amfa machobre amfa obey ankasa se mpo no ebi ne fie na so no ye dan ya dachi de ede obeba de chim emu na mom no mahwa no na wakọ kwayo beda time amoma da no satan no so de kom ewe mpna we wodi ko awahia o na fie am sister so be pass and baby da ka kire no emom no soro ntam nkora ba ne sem na so no sister ebia ne se woni be me wo ho dan o ka kire wa wan je ndi o sister be ka kire asa na o je dia o be ka kire no wo se enya no kre na ye be ma foforo dia no ebusua be me what exam say we me na me be hwe results na ba me na me hwe ma wana wo se results ya be die ye me ame die na exam na maka cho so da bi exams na twen de we nya result enya no kre result na ba no enya no kre wa ye ke from fa results papa mbai na afa de yakọ your friend say Esther wo hono mo ni yakọ akonya result yakonya result ni abeka cho say ampa no kre exams na twen results ni o say we die abro so time abede to exams so abro so ntero results e de enya me dia e obi foforo dia na wakasa asem we eye unyi oba ni unyi oba ni ndi na busua oba yi kọ JHS 1 wo okọ be ma hon ma ye obefia ye nka ne hwe no ane se okọ no obasa be ma wawo nipa ye ntwe no ho manso nipa wo ye ntwe no ho manso akoda no obipa onsa de fo nka wo hwe no na so so otabde no kwa monana na onana anya ne ye mo be fa na wo se won ko no ka akoda 5 years de e ba ndesend ohunu ne fie kwa abra ye de no ko no anya 3 years ohunu fie kwan 2 years later tumi hu ne fie kwan eba na mi sa akra no na ofa bi mu na so aba be kan wo se wa wo se fie akwa no wo hwa akra no me na me mehwe no atopa me na mbebu ye ti me na mehwe no si awu amuma ye hwe ye mo na daachi bi daachi asem bi nti akwa na nkogina baby ameka se me papa mpo wan hwe me ne ya ode ne sabete me papa na ekono enye se woni mu onimo sa so maame akere no
me papa na ekwo me papa mpo wan hwe me oh ebe ye o dachi bia we benya baby agina enya adwuma pepe bi ye a but wo che obetu aba be ka say we ye me ba o nti no be hwe me na say ma once the kwankoto nsuo no on ferry ba ferry mpo ti si ye hwe nipa ye mpo nipa ye ntu nipa ntwene so be hwe na hwe no ate abodo na otugu nsuo ne no kan hu se dachi bi nsa ebe ye ebeka enam no so mu wi bi kura ebi beka omutumi wi ne nyina ama ne nsa ebi beka ti se mo wo a eya mo nhweba na mama na dos dodo boy ebusia mama fancy hey na me hu agentu afa video ye e wo comment section ase wo why afere like share na subscribe mama so be nya be to mu ana che onso onsa ka wo die obi ka twe abnatari okwaja na abaso yima me na me do ipefutu na apaso no ede ebeda busia da se ne mesa so ene obedi ehyiemu bio ma me kra na me nda wasese onya abre na wo hwe me